17 stupnjeva Celzija, 450 kg leda, jedan bivši muškarac, jedna buduća žena. Kompanino Nova iz Francuske, predstava PPP, subota 13. studenog u 19 sati, scena Travno. 10 izvođača s 4 kontinenta, 2 sata zabave, jedna neprocjenjiva ulaznica. Kvir kabare, Red Room, provokativni spoj iznimnog cirkusa, uvrnutog humora, nove burleske i suvremenog varijetea. Subota 13. studenog, tvornica Jedinstvo. Vrata se otvaraju u 21 sat. Rezervirajte svoje mjesto u gledalištu 6. festivala Novog cirkusa još danas na ulaznice@cirkus.hr. Saznajte zašto je na ovu jedinstvenu manifestaciju proteklih godina pohrlilo više od 14.000 ljudi. O festivalu se informirajte na www.cirkus.hr.